कौन खाओ आजी? आज गरम भात डालमा तापरे देसी लुणी शुखुआ और चिंगुड़ी बिलाती चकड़ा है दड़ा है मस्त लगा। पूरा देसी 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 खाଇବା तो सब देसी खाଇବା ही करिया। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଶୀ ଖାଇବା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଉଛି ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ ରହିଲି ବାଏ।